Kagwe, and at the inspections and monitoring, and right next to me is tumeona kwamba askari wengi wanaishi pamoja kwa nyumba moja. Unaona kuta ya kwamba mara mingi kuna familia kama 3 ama zingine zaidi ya hapo zinakuwa kwa nyumba moja. Wakati mwingine unakuta ya kwamba askari wa kike na askari wa kiume wanawekwa kwa nyumba moja, na halafu pale unakuta ya kwamba si jambo ambalo linafurahisha hata kidogo, hata kwa wale askari wenyewe wanaumia. Niposa tunasema ya kwamba tusipoitatua hii shida itazidi kuleta shida kubwa sana, kwa vile askari polisi wakati wanajumuikia wananchi, unakuta kwamba mara mingi ule ugaidi wao, ili zile hasira zao ambazo unatoa pale ni kulingana na zile shida ambazo wako nazo kama binadamu.